Kaki korang selalu sakit lepas main? Kasut ni wajib korang beli. Barang baik, kita review. Let's go! Ini dia geng, kasut terbaru dari Vita, iaitu kasut Vita P9200 CHP. Keseluruhan material kasut ni Vita menggunakan pure leather plus V-durable plus double mesh. Insole dia mempunyai Nitrolite teknologi dengan ketebalan 7mm. Midsole kasut ni menggunakan Hyper Eva plus Easy-Glow Carbon Power plus Diffuse Stabilizer plus Solid Eva. Tapak pula Vita menggunakan VSR Rubber plus ada no marking. Overall kasut ni memang selesa dipakai. Ringan, stabil, tidak mudah terpelecok geng. Dan cushion dia memang empuk. Dan kasut ni memang sesuai untuk player yang inginkan perlindungan lutut yang maksimum. Kasut ni kita bawa masuk warna bright white, medieval blue dan medieval blue. Serius, stok kali ni memang tak banyak. Lambat beli, tak ada rezeki. Nak saya racun barang baik? Boleh terus tekan follow geng.